Hei va in chu kan venga hianin motor chi hrang hrang sawn nei dawna hei ka hmu dan chuanin upa ho deuh hlir an ni hei sap upa ho an ni hi manlai ve deuh ho an niang tekatia an motor an chei ho ten saw dawna hei lawm an ten siam hei khai an chei na sa khop mai hei pitar putar deuh hlir an ni hei heng te hi hei hi chu a hmalama hi hong wow mai hei hei tam lut tuk an motor chei chi hrang hrang te hei an saw dawna an saw mek ani ber chu hei lawm an ten siama hei oi hei te pawh hi ma tha reuh ve hei tar ho deuh hlir an ni hi hei oi moi lut tuk hei heng te hi In the truck class, third place goes to Dan Martin for a 1952 International L110. ki lama ken ki an lawm an ton tur te ni ki hrang hrang anh tim mai ti Second place goes to Julie Parker for a hei 2024 hei Hyundai. ma ka nei tu nu mi 1965 Mustang. ki mo chung hi oi ki lawm an la to lawm an nge la kan zo te Oh, you got trophy on it? First place? First place goes to Mike Hutchinson for a 2025 Nissan Frontier. pakhat na la Oh, mo 1965 long Mustang. oi Coming Fast and Furious. Thank you. I appreciate your interest. Thank you. Oh. ka lep ka lo din pu yang hei lawm man pakhat na dong tu hi She want to take a picture with you. See this too. Never underestimate an old lady. Stay right here in front of the car, so we can have the car. All right. In the convertible class, third place goes to Rhonda Sloan for a 1964 Ford Falcon. hei lawm man pakhat na la tu ni hi a motor hi Yeah, that's very nice. Yeah, the fast guy. okay lawm man ten sem ze Second place goes to Mike Church for a 2016 Ford Reuh Mustang. lawm man an sema kutan beng dur zela kan leng hei heng te hi First place goes to Robert Long in a 2001 Chevy Corvette. hei po hi oi tam lut to ka hei an la kwal ve ze la nge
hei heng te po hi moi khop mai hei hei an motor rei to tak tak an chei ho hei a hian chuang mel ve hlom ania The best and only Jeep, 1992 Paul Hamlin. ki putar te kian adong ve le don ni ki hei chu va chei pa riap ve ya hei phei chu hei pa deng takhani hei hei heng te hi moi reuh lut tu ka hei hei po moi khóc mấy nhớ hei cái đủ tiệp tiệp lụt tu ka man lai movie te khan kan mu thi nang chu hei tur ten dan ni hi hei In the lowrider class, best lowrider, moi lut tu hei te hi Tommy from the fam. hei te hi kam ta la khop mai hei moi lut tu mai ni chung te hi anam hei wow hei hi anei tu pa ni ve thunga This is Burlington's choice. Number 60, it's a 1976 Fiat. Terry is his name. Hei là mình tập bò hi tắm mấy hei The Hoosier Corvette pick goes to Mark Thompson in the 1969 Camaro SS. Light blue? It's light blue. ôi hei po hi moi lut tuk hei te chung chu hei en le ôi hei chu pa deng ve hei ki lai mi ta ki hei Thăm lo đến. Đến đây thăm lo đến. Just must step on the ôi hei po Hey, we want to thank you guys for Hey, voting này, on tụi ba our cái club, kia. and these are our results. C1 through C4 goes to George Backer or Bucker. cái mò cái mò tu nghe này tu zo ki Yeah. 45. 45. The C5 class goes to Norman Randall. Take the picture. I thought you said you did too. ôi hei te po hi
adang dai lut tuk hei ni noa man ti mel lom lut tuk tar li ran ni hi pitar putar li ran ni hi an motor man lai motor tak tak to C6 kha goes an to chei Gary ani hi Dow. hei en tu pon tam hei lo man an sem reng boka enge hi ui va mak ve mo ui mak lut tuk hei The Mustang. Well, I'm down far, but like right in front of the building, just straight on out. mataki hei ipo hai khal tu pa hi upa to via wang nei tu pa hi hei C7 class goes to Linda Privet. tha lak sak ta kha an lo chak pia na hei min lak sak ve ro an lo tia hei ai hei tha ten lana sa chuanin ke ki lama khianin And the C8 goes to Roy Thompson. ki lama khian ki lo manan semani ki in chu hei kan chua ka kan bazar na bulloka hetiang hian motor show an lo ne rem chang lo mai hei tha te kan han da kwal ve ni hi mo nom reuh kop mai hetiang te hi mu mai tur hi wang awang ve a so nei ni kan vanang fu lo kan han la ve ni hi ole khati zong kha ni ro se